Donatorsko veče. Milo Đukanović pokloni 100 kila čistog heroina i još 200 izmešanog sa raznim praškovima. Voditelj reče donaciju i salom odjeknu aplauz. Đetići ustali od stola i ne mogu prestati pljeskati onako široko seljački. Đukanovića to potaknu i on dade još 5 Ukrajinki i 3 Moldavke, a to potaknu Đikane da se uhvate i počnu skakati oro uz složno dranje. Sa Cetinjak liče vila, nema boljeg od našega Mila. Uj, Hašim Tači dade 10 kompleta unutrašnjih organa. Garantovano srpski, reče. Sve. Srce, bubrezi, pluća, jetra. Šipci od svog stola viču: Hašim Tači će da ih tlači. Đukanović se uzvrpolji jer ovo ostavi jači utisak nego njegova donacija. Gdi je Šarić, gdi je, viče on svojoj kamarili. Uhvatiše Šarića, mobilnim iz klonje i on im obeća koliko treba. 300 kila, reče Đukanović okupljenim zvaničnicima. Čega? Upita američki ambasador iz Tirane, a njegove kolege iz Prištine, Podgorice, Beograda, Sarajeva i Zagreba u uvo se pretvorili. Kako čega jado, kokaina, čist toga, čijeg, a da jadan, kako čijeg, kolumbijskog, odgovori Đukanović ponosno dižući bradu i nos. Đetići slave: nekima obična trava, nama zlatna kuka prava. Mi smo u svemu prvi, visoko uzdignute glave, ne izdrži Đetić Đukanović da ne kaže. Poče sitna buranija. Bakir Izetbegović: dajem 2 silosa i 1 tačin. Ejup Ganić: dajem dobrovoljačku, a mogu i knez Mihajlovu ako budem imao prilike. Balije zavikaše: Ejupe, Allah je veliki, imat ćeš prilike, ako ne ti, onda mi svi. Neko tresnu šakom od 100 i videše ruskog ambasadora iz Bugarske jedva kod 3. flaše vodke. Dajem Sibir i naftna polja plus gasovode i iskapi polutru koja je ostala. Davaj, reče konobaru, svi zanemili. Zajebava se, javi se ruski ambasador iz Rumunije. To je ruski smisao za humor. Daćemo vam raket po glavi stanovnika. Odvališe oba ruska ambasadora. Moramo malo i da se šalimo, izvodi stvar voditelj, nego da nastavimo. Mi dajemo Republiku Srpsku, viknuše razdragani Sulejman Tihić i Mustafa Cerić. Ja dobre ponude, povikaše iz ugla Atifa Dudakovića. A kako da je ponesemo, ko raspituje se? Koliko možete na svojim cipelama, odgovori ozareni Mustafa. Jesi velikodušan, nalagte slaviju, dodade Atif. Svi zapljeskaše ili bar većina. Bravo, viču. Boris Tadić stisnutom pesicom maše i aklamuje: to, Čedomir Jovanović u ekstazi, daj Republiku Šumsku. Vuk Drašković, inače širokih i dubljih pogleda od Jovanovića, pridruži mu se i dodaje: živeo šerijat, živela Republika Ustaška. Čedomir ga pogleda sa divljenjem: brate, ti si genije. Jedan vehabija bradat kao i Drašković ga podignu, ali ga brzo spusti jer priđe Jadranka Kosor i poljubi Draškovića sva sretna pravo u usta, na šta dana htede flašom da joj razbije glavu, ali Kosorka ima dobro obezbeđenje. Ipak su oni ljudi s praksom, svi, ili bar ogromna većina, usrećeni raspletom plješću i oduševljeno viču: tako, to, ipak ima izuzetaka. Izraelski ambasador, ne ustajući od stola, ne dužući glasa, ali dovoljno glasno i sasvim odlučno reče: neće moći. Svi zanemiše ili skoro svi.
Baćuške se smiju, ali malo kiselije. Mučna situacija. Tek američki ambasador iz Sarajeva se nakloni izraelskom uz poštovanjem. Vaša ekscelencijo, uvažavam. Samo to. Usredoše svi ostali prisutni američki ambasadori. Nakloniše se prema izraelskom, potom britanski. Francuski ambasador grčevito stišće stolnjak. Nemački ambasador pognu glavu i tu posede. Kardinal Bozanić klonu do njega. Kriste i Mario, promrmlja. Što ih nismo sve poklali, šapuće Vladimir Šeks koji je seo do njega. Mustafa Cirić udara glavom o sto, a ostali ga pokušavaju smiriti. Svi šute. Neprijatna tišina. Draga gospodo, i to se dešava na donatorskim večerima, da neko obećava ono što ne može ispuniti. Gladi situaciju voditelj, ali ne klonimo duhom. Maestro, molim muziku, počinje marš na Drinu.